28 डिसेंबराक 3:30 वरांचेर दक्षिण गोंय काँग्रेस पणजे नागरिकत्व कायदे आड निदर्शनां काडपाचे आसात. काँग्रेस पक्षाच्या स्थापना दिसा निमतान पुराय काँग्रेस पक्षान देश राखपा खातीर मार्च काडपाचें थारायलां. ह्या मोर्चाक दक्षिण गोंयच्या लोकांनी हजेरी लावची म्हण दक्षिण गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष जो डायस हाणें आवाहन केलां. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. You all will say why we Goan people or South Goa or Congress party has not done agitation in Goa. We are going to do our agitation on 28th of this month at 3:30 p.m. at Panjim. As it is you all must be knowing, every year we used to do a program in our South Goa office of our Congress Party's Foundation Day. But this year, as entire India has decided to have a flag march to save our country, to save our nation because of CAA bill. So I request all the people of South Goa should be present for this Morcha on 28th. Foundation Day. So we will be having a Morcha from Old Medical College, making a round to the city. Mandovi कडच्यान राष्ट्राक आझाद मैदानात आमची 134 आमची ती मिटींग जातली आणि त्या मिटींगेक आमचे लिडर सगळे आसतले, इन्क्लुडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचे MP आसतलो, आमचे जे आमदार असतात ते सगळे आमदारय आसतले. इट वॉज अ डायरेक्टिव्ह फ्रॉम द AICC, सेव्ह नेशन, सेव्ह कॉन्स्टिट्यूशन असो ताजो स्लोगन आसतो.